Ibandla le-MDCT likhala ndawonye lemuli eyakuMakamba ngomonakalo obehleleyo ngokuchiya indodana yabo uZororo Makamba obe ngokuqala ukusichiya ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus. Badala ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umkhuhlane lo ukhona. So kuqakathekile ukuthi thina sonke lohulumende ndawonye sinanzelele ukuthi siyabona ukuthi umkhuhlane lo kumele ukuthi siubambe njani ukwenzela ukuthi ungasiqedi njengesizwe. Liyananzelela ukuthi emazweni amaningi njengabo-Italy kutshone abantu abaningi kakhulu. Pho-ke thina lapha eZimbabwe kumele ukuthi sizivikele umkhuhlane lo ungakaqeli kakhulu. Ngithanda ukuthi ngilikhuthaze izihlobo zami ukuthi ungaphuma uhambe ngaphandle lizame ukuthi lingaqhawulani izandla. Uzame ukuthi nxa ukhwehlela uvale umlomo. Uzame ukuthi ungabambani labantu abaningi. Lingahambe endaweni ezilabantu abaningi. Uma ungaphenduka endlini kumele ukuthi ugeze izandla. Uzigeze kakhulu sibili kwemzuzana ethile ugeze la ngesepa. Njalo futhi ngithanda ukuthi ngilikhuthaze zihlobo zami ukuthi thina siyakwazi ukuthi uma ungaba lomkhuhlane njenge-flu sivele sejwayele ukuthi senzeni. Zamanini ukuthi ungazunga zathi usule-flu asinatheni phela amanzi lana asiwagudumezayo. Kasigudumeze nini amanzi, kasiwafake nini lemon uma lilawo, siwakabule nje echisa ukwenzela ukuthi imphimbo yethu ithambe, siwubulale lo mkhuhlane phakathi ungakangeni emaphatshini lakuma-kidneys. So ngizama ukuthi ngilikhuthaze ngibe sensithi kimi umkhuhlane lo awukhethi ukuthi ungubani. Awukhethi ukuthi uvela kuliphi ibandla, awukhethi ukuthi ulemali kumbe kawulamali kumbe ungubani. Umkhuhlane lo uhlasela umuntu wonke. Yikho-ke kuqakathekile njengesizwe seZimbabwe ukuthi sibambane ama-political parties wonke, amasonto, ama-civil society groups, kasibambane nini bantu benkosi siubambe lo mkhuhlane ungakasihlaseli kakhulu njengelizwe. Njalo futhi ngithanda ukuthi ngikhuthaze i-World Health Organization ukuthi uma isincedisa kumele ukuthi nanzelele ukuthi iZimbabwe le-Afrika yonke kayifanani lamanye amazwe ase-Europe anjengabo-UK. E-Europe balezibhedlela eziningi, balama-health insurance zabo amaningi kakhulu. Ngapha eZimbabwe akula izinto ezinjalo. Uzathola ukuthi lapha eZimbabwe sile public health care, sile i-private health care. So sithanda ukuthi i-World Health Organization uma isincedisa inanzelele ukuthi kulezinto ezinjalo. Siyacela-ke zihlobo zami kasibeni ndawonye siwulwise lo mkhuhlane. Thina njenge-MDCT sithi thina ukuvikela lo mkhuhlane kungcono kulokwelapha. So asizame nini ukuthi siuvikele lo mkhuhlane ungakasihlaseli.